2026 or delimitation ng nai no Buddha buchi mo tamo 2026 or delimitation ng nai abuno Buddha buchi kiriwang kiriwo tamong nai tamong thotok 2021 no obosoro census ng nai ha census ni hisabai delimitation ng nai norok buchi da kiriya da mo tamong nai tong Tripura hawo edisi ni tamong nai Tripura ha ni tamong nai norok Buddha buchi ba mukhang phunona la chuang nong no video khlaina musung yang politician buya pia ba buchiu nobar biang sibna nang abo saimana nang khatabu nobar biang sibna nang abo saimana nang kha lerkha te 5 bosor tongshu delimitation nani o delimitation no kiriya da noro angle singna musung ani bororong no nor baike thuiman baike muktir phainong thane baike party hinne noro ngi tong leke party baike khlain noro kemais thangbain biang sap 2026 nisaka o mas kaisa ni bijungo khasiang ga ke kemarnai mukhang phununa musung nong no video rok sanamina ankun shock re angkuno party no important ria bod boria ko waisas bodru phia ba mo bachina ne bage je taw lama ma nai tugu 2026 so delimitation ngai o delimitation ing khangan ke Tripura ni naksa o je buko moko tongmani biang chance bai ne abono se kiruina step na di tabu party tam ni bagi party khlai tong ban ro tam ni bagi party khlai ba delimitation no nasigin nor kiria da muktir ba ke phai no ro ba ke muktir phai no nong ni video no share okta khai jaba di please mukhang phununa laichu skunu shock re hirong nani am khoroksa businessman se please share ta khai jaba di phia ba nor study khai di delimitation ni tamung to Tripura hawo edition ni tamung nai ha Tripura ni tamung nai study khai di te budri di thik jaga no budri na nang nai khali 1 month tongshu 1 month ni bisingo decide khai di campaign khai di muktri jodi noro delimitation chaima khai ke noro muktri phaigala 2026 delimitation 2021 census ngai